بینرین هجا ابدما و خوش به دوی خباتا خود ام انسلموسه نونر سرکه اسکولاسیزم و بدن ناساندن و درباره فلسفه و جیاناوی ده به آوایی که کرد زانینان رابری و بکن انسلموس نونری که سرکه اسکولاستیکه Hristiyane u der hakkı tevahi ande ancamı bejin tevbar tumel universal ande rastakniya tegahan parastiye ligor nerinavi tegehen tevbar li derve hişin u biseri xoji hene pena bavariya ve ki relever lehevatina din u felsefe digre Çimki heylem ve şartı yen bavariye ancak be rastakniya tegahan dikarın varın tegeiştin Anselmus در حق هبونا خوده ده به دلیل خوی انتولوژیک هاتیه ناسین. به هلوستا خو آکو گوتیه جبو که دو خوازم فهم بکم از باورد کم هاتیه ناسین. د بابتا باوری و akıl دجه باوری گرینگتر دیتیه و د بابتا زانایی و دستلاتداری دجه پیشنگی دایه دستلاتداریه. Anselmus şagirde babaya haftam buye u be mamosteyê xwe re meriv dikare bibêje ku zindîtiyekî gihandiye dêra katolîk. Ew bi xwe bi aslê xwe İtalyan e, di destpêkê de li Bakurê Fransayê keşetiyê û piştre jî li Ingilistanê serokatiya metranan ango pîskoposan kiriye, di sala 1109 de hê ku li ser karê xwe bûye çûye ber heqiya Xwedê.